nabonye byiko. Nagisanzemo numbaze byinshi, nagisanzemo nabonye byikora, nagisanzemo numbaze byinshi yoyo, nagisanzemo nabonye byikora. Amashimashi iyo Mana iracakora n'uyu munsi iracakora, iyo Mana iracakora n'uyu munsi iracakora. Nabonye ibitangaza ndikora, nabonye ibitangaza ndikora, nabonye ibitangaza ndikora, kuba neza, nabonye ibitangaza ndikora, kuba ndirimba, nabonye ibitangaza ndikora, dufise impamvu nyinshi zo gushima. nabonye ibitangaza Idukora biratangaje, nabonye ibitangaza ndikora, idukiriza abagwaye, nabonye ibitangaza ndikora, nagisanzemo nabonye ibitangaza ndikora, nabonye ibitangaza dufise impamvu nyinshi zo gushima. nabonye ibitangaza ndikora, nabonye ibitangaza ndikora. oya nta mashini ikora murayama, ibyananiranye ubona byikora mu izina rya Yesu. uyu mwaka Imana igukunda surprise, Imana ibazamura uyu mwaka. wagiye Siwe, ubuzima urimo, siwe, kuba wateye imbere, siwe, kugeza uno munsi, siwe, kuramuka amahoro, siwe, kuba warabyaye abana, siwe, hariho abababuze, siwe, Imana yabikoze. siwe, siwe, kuba uri intwari, siwe, ugatwara abandi, siwe, Imana yabikoze. siwe, haguka ushime siwe, uko Imana yakugize, siwe, akuriye mu barozi, siwe, no musi urahari, siwe, Imana yakurinze. siwe, haguruka ushime, siwe, siwe, Imana yabikoze. siwe, haguruka ushime, siwe, Imana yakugize, siwe, akuriye mu bukene, siwe, ibibazo byari byinshi, siwe, nawe warateye imbere. siwe, haguruka ushime, siwe, ibyo Imana yakoze siwe, birengeye ubwenge bwawe, siwe, ibyo Imana yakoze byose birengeye ubwenge bwawe. nabonye ibitangaza ndikora, nabonye ibitangaza ndikora, nabonye ibitangaza ndikora, nabonye ibitangaza ndikora, kunguwe neza, nabonye ibitangaza ndikora, kuba ndirimba, nabonye ibitangaza ndikora, dufise impamvu nyinshi zo gushima. nabonye ibitangaza ndikora, Obera amashimashima yawe, nabonye ibitangaza ndikora, idukiriza abagwaye, nabonye ibitangaza ndikora, amashi yawe zamura zamura, ukudugiza ibiganza Imana kuzamuriramo, hejuru hejuru hejuru. ndikora, ubuzima ndikora, n'ukuri bigira ndikora, ndikora, Imana ibikora. ndikora, Igananiranye ndikora, ibyo urateganya ndikora, ndikora, komeza kuza, ndikora, n'ukuri Imana ikora, ndikora, n'uno munsi ndikora, iracakora, ndikora, ubona kwikora, ndikora, ariko kandi bikagaragara ndikora, n'igiye kubona ndikora, ndikora, itikora, ndikora, n'ukwiza, ndikora, wowe uratagenda neza, ndikora, 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 Imana iracakora, ndikora, ndakuremesha, ndikora, hageze bari, tagenda. hageze bari. ndikora, bavuze ko wasaziye iwanyu, ndikora, ndikora, ngo ntuzubake urugo nk'abandi, ndikora, bagiye kubona byikora. ndikora, komeza kwizera, ndikora, ukora ukuri, ndikora, ndikora, ngo ntuzotera imbere, ndikora, ngo nawe uzoshika, ndikora, bagiye kubona byikora.
komeza kwizera ikora ugiye kubona zikora ikora imana guhindura amateka ikora uyu munsi ikora ni ukuri bukibone bitangaza imana ibikore ikora komeza kwizera ikora abagiye kubona bikora bazamura ibiganza ikora bikora uramutse bikora ikora komeza kwizera ikora ugiye kubona ikora bikora ikora bikora ikora nabonye nabonye ibitangaza ikora nabonye nabonye ibitangaza ikora mama nabonye ibitangaza ikora kuba nguwe neza nabonye ibitangaza ikora kuba ndirimba nabonye ibitangaza ikora dufise impamvu nyinshi zo gushima nabonye ibitangaza ikora ibyo ikora biratangaje nabonye ibitangaza ikora idukiriza abagwaye nabonye ibitangaza ikora nagisanzemo nabonye ibitangaza ikora nabonye ibitangaza ikora dufise impamvu nyinshi zo gushima nabonye ibitangaza ikora mama nabonye ibitangaza ikora nabonye ibitangaza ikora ndundako haleluya ikintu cyose cyananiye abize amashuri ikintu cyananiye abiwanyu mu miryango bakomeye ikintu cyananiye abakuzi reka ucisangemo nabo basange byikoze haleluya mwe murashobora kubona apote ahagurutse namwe mugatamba umengo muri VIP oya VIP bakaca bicara bagaca bica ngo barashitse Kanani. haleluya burya kuryama ugasinzira bugaca amahoro ni igitangaza kiba cikoze Yes. oya abazi ko babayeho kubw'Imana bakama bisanga yakoze ibyo batari biteze reka bahaguruke bashima Imana Ala baba. Habimana yagiriye neza. rundamwo Shiramo. haleluya sha ampaye zibiri mugabo nisangape Turaza gusenga ubukene yagende hanyuma twe natwe tugire gute? Mukanyi iheze tusha dusenga ubukene yagende. Tuze kuraba badashaka ibiryoshe ziko none. Imana ibahezagire cyane Na power turaza kuyongera hamwe igiswahili ya wa mwana kajya akantu umwanya bazaba baruhutse siko none yiheze baraza kuca bagira gutya baruhuke baca bagaruka biyongere hama na power icizana kamekanga kale ka giswahili warundamwo haleluya mfatira ukuboko muri kumwe fata ukuboko muri kumwe cyumurekura mufate gusa fata ukuboko uwo muri kumwe yes mubwira ati Imana ikumpere umuntu umwe afise amasezerano yawe akomeze ku masezerano yawe Imana ikumpere umuntu umwe gusa nitugomba beshi Imana iguhuza n'umuntu umwe akugeze ku masezerano yawe yes igomona mwe akugeza ku masezerano ntabwo tugomba babiri ngomba umwe zamura yes gatamahuri winyiganza ngomba amashi yawe nibeshi muzi nanyi nibeshi mugendana yes nibeshi ibeshi inshuti zawe nibeshi Yes. ufise telefone
abo bose muragendana ariko ikibazo kiragushikira ariko ikibazo kiragushikira ukabura uwo gutabara muri bo uwo gutabara muri bo ariko jewe isisengesho rimwe mu mutima wanje yuko Imana yozana umuntu umwe gusa agufata ukuboko akugeza aho ugomba ushike ku masezerano yawe. Yesu nyereka Mana nyereka umuntu umwe. Yesu nyereka umuntu umwe gusa. reka bagiye kurakora Imana. Yesu nyereka 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 Yesu nyereka waneguriye Mana gusa. Weha amashuri yombi. reka Imana ikumpera umuntu umwe gusa atahura icyo umaze atahura agaciro kawe. abapfungiye mu bitaro babuze ikibazo baragomba Mana umuntu umwe abafata ukuboko abagiriye neza. abantu benshi ririmba warabahezagiye Yesu nyereka warabahaye itunga ubaha iterambere ariko Mana niba ariko barabona kuzamura abandi urukundo rwaratitutse twereke Imana Imana igira guha umuntu umwe. Mose ariko aragenda ageze mu kiyaga Yesu yazabukije Abisirayeli abafata ukuboko abambutsa inyanja. na runo rugendo hariho abaremerewe, na runo rugendo turimo hariho abarushye baragomba Mana bafata ukuboko imfubyi abapfakazi umuntu umwe gusa baragomba Mana umuntu umwe bagiye guca abafata ukuboko. ishengero ryawe Mana riragomba urifata ukuboko. abakozi bawe Mana Imana ikwera ku muntu umwe. iyerekane Mana iyerekane iyerekane iyerekane. wagiye Yesu nyereka Yesu nyereka Yesu nyereka umuntu umwe gusa. yamashi yawe Imana ikwereka umuntu muri mwaka. Hehe. we uri Mana itigera ihemuka, we uri Mana itigera inanigwa, wowe watungiye Eliya kumupfakazi bigaragara hari n'uwundi muntu yatawe mu muryango avukiramo. nawe w'Imana iguhuze n'umuntu akugeze ku masezerano. nyereka Mana mu bo dusengana, nyereka Mana mu baririmbyi, nyereka Mana n'ishengero ndiko ndatambuka simbona n'umwe. umura amaso yanje Mana unyereke umuntu umwe wanje, unyereke
Yamashye Yesu nyereka mubo tugendana Yesu nyereka mubo warembe Yesu nyereka umuntu umwe gusa usozerana Yesu wagiye kandi nyereka yereka yereka abantu b'ikimazi Yesu nyereka Yesu nyereka umuntu umwe gusa Imana ibahezagire. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Amashyi menshi ku Mana yacu. Uwo bigwako bimugweko. Zamura hejuru. Yes. Zamura hejuru. Zamura, 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 zamura. Wagiye. yewe mwami yesu fata inkoni agasuzuguro ubukene imikoshi kubita abarozi bara barakina ngo zacu baba marigo mariyaza zacu barekure mu izina rya yesu kubita abana bacu barekure ingezugaranwe barekure abarozi barekure imyuka mibi ihunge imigisha yacu yugaranwe kandi yacu zo mu miryango kubita Zikeza. Zikeza. Simba, simba. Hejuru. Hey. Reka Imana ibazamuriramo. Zamura, zamura, zamura. Paka igitambaro cyo hejuru. Wagiye. ya ntara yo mu muryango wa yudayema iraguhosheshe ivuga ati Pasa mpore. hore ongere ubeho rema mu mutima usongera kurira ubu wari umaze iminsi ubabazwe n'ibibazo wowe wari umaze iminsi ubabazwe n'uruvugo wowe wari umaze iminsi ubabazwe n'imikoshi yo mu muryango Hey. more umwami yesu yaravuze ati abamwakiriye ntituzopfa rubi tuzohonyora tukana sikoropiyo kandi yarirahiye tunzicwa n'inzara kandi yarirahiye tutazosabiriza mpore azotugwanirira mu ntambara hamwe no mu bibazo wewe ushonze rema ku mutima tangura wisereve ku meza yawe kuko yesu niwe tanga amahoro kandi atanga ibyo kurya ugasuzugura ugahunge Dushima Yesu. Zamura. kure wagasuzuguro Hejuru. Hejuru. yesu arakomeye Hey. wowe wari umaze iminsi ubabazwe n'ibibazo wowe wari umaze iminsi ubabazwe n'uruvugo wowe wari umaze iminsi ubabazwe n'imikoshi yo mu muryango more azotugwanirira mu ntambara
hamwe no mu bibazo. tugiye gusimba simba Imana ibazamurire mwaho simba kubita agasuzuguro ubukene imikoshi kubita abarozi izina rya Yesu kubita ewe mwami Yesu fata inkoni izina rya Yesu kubita abana bacu barekure indazugaranwe barekure abarozi barekure imyuka mibi ihunge zamura hejuru Imana irabe ibiganza byawe kuzamuwe zamura cyane zamura tugiye gusimba Imana ibadugirizamo Imana ibazamure zamuka kubita agasuzuguro ubukene imikoshi kubita abarozi izina rya Yesu sekeza ewe mwami Yesu fata inkoni izina rya Yesu kubita abana bacu barekure indazugaranwe barekure abarozi barekure imyuka mibi ihunge abashikuriyemo gumaho nyine oya gumaho nyine waruri haleluya kubera wakubise ubyizeye ubite muri 2024 ubite muri 2020 na kangahe na kane muri 2025 uzabukana inshinzi uwagusuzuguye muhuye mu kwambera akuyobegwe abana bacu barekure indazugarangwa barekure abarozi barekure bafiyasi bacu barekure umuntu Imana yageze uno munsi akomeye akaba acicaye nta makuru afise mbariza mugenzi wawe ati kuba wageze uno munsi ni kubera Imana abandi barabahambye bari bakomeye bari bahambaye ariko Imana we oya umuntu imikoshi idapfuye idakubitiwe muri nayoti nasaka atahe ntagitabawe uwo musezere ntiyigire Imana irahari oya ababyemera ko Imana iri hano hantu zamura ibiganza byawe abemera ko Imana batabaye zamura ibiganza byawe abemera ko imikoshi yapfuye zamura ibiganza byawe uri umugabo w'intwari pe iyo urambuye ku
kuboko kwawe imiyaga n'imira birahuka. Haleluya, amen. shiramo birarangiye. Oya nibyakunda usake wiruka uzunguruke hariya mugabo ntwegere ijya ntebe iri kwinuma zibi. Yes, ntunkwegere, ushobora kwiyegera ugasha. Rundamwo birarangiye. yes. Okay, ndihanuriye mu mwaka uza ngiye kuvumbukana ikintu kizotera ubwoba abantu. Mashimeje alabasa. Rundamwo birarangiye. Nawe umwaka utarahera Imana iguhiki. Ndakeneye umwe wese atangure yumve ko ari kuri vora y'imodoka mu izina rya Yesu. Aho wese avyumve, undi nawe yumve ko mu mufuko hari amafaranga mu izina rya Yesu. Labasaya baba. Iyi Imana ibirangije iguha n'amafaranga. Iyi Imana ibirangije iguha imodoka nziza. Iyi Imana ibirangije iguha kubaho neza. Utangure gusuma mu alimentation mu izina rya Yesu. Labasaya baba. Ibyo gusuma amagufa bihagarare mu izina rya Yesu. Reka muze musuma imisoso. Reka muze musuma neza. Amashimeshi ku Mana. Comitamo ngo birarangiye. Iyi Imana ikwiciye umukoshi. Abantu batangura baza ngo twagize bwakeye aho ngaho. Haleluya, Batangura kubona bakuramutsa. haleluya, Amen. iyo ndirimbo mutayire bose ntimuve hiyo. Iyi Imana yabigenjeje neza bigenda gute? Iyi Imana yabigenjeje neza utangura kubona ama message ngo muragize mwiriwe. Baturagize mwiriwe. Iyi Imana yabigenjeje neza baguhindurira amazina ngo mwiriwe gutega boss. Reka Imana iguhindurira amazina. Reka Imana iguhindurira amazina. Abari bavuze ngo ntacu uzovamwo, reka batangure kugusaba rifite mu izina rya Yesu. Abari baragusuzuguye ngo ntuzogira mariage, reka babone witiza mu rugo iwanyu. Reka babone Izayi wikoreye amafaranga bavuga ngo turaje gusaba naka. Reka wishiremo ngo ni jewe. Labasaya baba. Mugiye kuza muri indege muri uno mwaka utangura, mwese mutangure mubaze amakuru yo mu ndege kuko mugiye mukuzurira. Tangura mubaze ati mbega kugira wurire ndege bigenda gute kuko ugiye kuyurira mu izina rya Yesu. Abavuze ngo uzoguma mu Nyabunyegeri, abo basezere babwira ati ndagiye. Mugiye gutembera muri Amerika, abandi mugiye gutembera mu Bwongereza, mugiye kujya Dubai. Yabazaya baba. Uwo mwaka ugitangura mugiye kubona ibitangaza muri Nayoti. Izina ryawe rirose viza uno munsi. Izina ryawe rirose viza. Abahora bakwishyuza ugiye kubaha ingurane kuko Imana iguhaye amafaranga. Agasuzuguro k'abadayimoni ako karirutse mu izina rya Yesu. Abari baguha abo waruheraniye genda ubatangarize ati ngiye kubariha ndabahe n'ingurane. Yarazaya ati kuko Yesu yangiriye neza. Mugiye kubibona atari kera, ntabwo ari inkuru. Bimwe byo kwambara bya bindi muvayura hariya na za gashwashwa zirahagaze mu izina rya Yesu. Mutangure mubaze ati mbega ibitenge biguzu bizimbye babigurira hehe. Tangura ubaze amazina y'amabaza azimbye. Tangura mubaze ibitenge bizimbye kuko Imana irabambitse kuko ibahaye umugisha. Yabasaya baba. Hari igihe musenga
bagatangura bavuga ngo kajya nako ngo kama ngo n'ubutambara mu mutwe ugiye kwambara ibitambara mu izina rya Yesu. Bamwe bahora bagutunga urutoki bagiye kumaramara, inkuru igiye gutangazwa bamenye ko Yesu yakugiriye neza. Ntabasaya baba mugiye kuza mutera ya korasi yangiriye neza, yangiriye neza, yampaye amahera. Mugiye kuza mutera ikorasi yo gushima muvuga ati yampaye imodoka. Yagari abantu menga barabaroze ngo jewe ngo naho ngo noba n'isengero nkazokwibonera Imana ngo naho Imana yonyine iby'isi gutyo n'ibisara. Kugira uzobona Imana udafise iby'isi bizokugora. Kugira uzobona Imana utagira iby'isi bizogira gute? Wari uzi ko umuntu atararonka amafaranga atakizwa? Nta muntu akizwa atararonka iki? Nta muntu akizwa atararonka amahera, nta muntu akizwa atararonka icyo akora. Habiwezekane yamuzosanga uri kuragira amatekinike kugira ubeho. Imana ibaha amahera mubona agakiza mu izina rya Yesu. Imana ibahe kubaho neza mu izina rya Yesu. Kazi. Yes. Abasenga Imana mu kuri no mu mpemu mugiye kwinjira mu masezerano. Amena. Zamura, zamura. Zamure. Ibihe byo kurira birarangiye, ibihe byo kurira birarangiye. Imana wakoreye irakibirangize, Imana wakoreye irakibirangize. Ibihe byo kurira birarangiye, ibihe byo kurira birarangiye. Imana wakoreye irakibirangize, Imana wakoreye irakibirangize. Kubura ijambo byarakuruhije, kubura akazi nabyo birarusha, kubura ingumba ukabura akana ibyo byose birarusha. Ibihe byo kurira birarangiye, Haleluya. ibihe byo kurira birarangiye. Imana wakoreye irakibirangize, Imana wakoreye irakibirangize. Ikuhanagura amosozi. Ibihe byo kurira birarangiye, ibihe byo kurira birarangiye. Uzokongera Imana kubikunda. wakoreye irakibirangize, Imana wakoreye irakibirangize. Zamura ibiganza byawe hejuru. Imana iguhanagura amarira. Amashure waraminuje, dogitora waraminuje, agasuzuguro kabaye kenshi ku mpamvu zo kubura akazi. Yandi ijambo Araza avuga ijambo, ibyo byose araza birangize. ibyo araza birangize. Ibihe byo kurira birarangiye, ibihe byo kurira birarangiye. Imana wakoreye irakibirangize, Imana wakoreye irakibirangize.
birangize bamaze iminsi bavuga ngo mukora mariya she nk'abandi ibihe byo kurira birarangiye osazi yiwa ibihe byo kurira birarangiye bararize imana wakoreye baracuraguzwe birangize barabazwe imana wakoreye Imana birangize agukora hawa n'abantu iyo uvuze izamura rishyitsa icyo wateguye ku mwana wawe urimo akagishike zamuka ibibazo n'ibindi waciyemo muri data gusohorwa mu nzu n'ibindi kwirukanwa mu kazi gusuzugurwa mu muryango n'ibindi ibyo imana iraza kubirangiza birarangiye hejuru simba humura uzonesha humura uzonesha humura uzonesha humura uzonesha amara ari gushowa wawe humura uzonesha iri kurwanya byabaye umurengera humura uzonesha fata amasengesho hey! humura uzonesha ubitabase mu mutwe abazi bisa kurwanya wowe humura uzonesha ntukabembereze vunagura humura uzonesha kimana kuvuze ko nta n'umwe azakivuguruza wowe humura uzonesha bagiye kunesha bazamura ibiganza uzonesha humura uzonesha humura abarundi tugiye kunesha humura uzonesha burundi harageze ko winzira amasezerano yawe humura uzonesha humura uzonesha humura uzonesha humura uzonesha humura uzonesha humura uzonesha muri icyo kibanza nyine muri icyo kibanza tugiye gusenga imana humura uzonesha amashyi menshi kuri iyo tugiye gusenga turangiza tuce twitahira nta bindi ngo akaryoshe ntigahora hehe muga twebwe turagira gute turagahorana siko none ugiye kuri YouTube ukandika na Yoti TV ugumuye wiryohererewe siko none byose bigenda neza hama rero turakengurukiye amakorale yose yatuyabanye natwe yagishoboye kutugaburira imana yahezagire turakengurukiye abamezisye babikoze neza turakengurukiye abajournaliste ba Yoti TV abapastori mwahabaye mwese abahonyoje ukuguru ku musozi w'Imana na Yoti Imana izibarinde ibazigame ibarinde ubukene ibarinde icambere ubukene hari abantu bahwera kubera kubura yo kwivuza turi kumwe nico gituma nababwiye ati yusenga icambere usaba n'amafaranga
umaze gusaba amafaranga uca ugenda kwidandariza udutomati cyangwa ukadandaza intore cyangwa ukadandaza ibijumbu, icyo ukora cyose uri umukozi w'Imana. Imana iragira gute? Abantu mwirirwa muyerera mu byumba by'amasengesho, Imana ibakubite. Kuwa mbere mu Kinama, kuwa kabiri mu Kamenge, kuwa gatatu hariya usanga n'ubukamba mbiri bwaramuhereyeko. Amasengesho n'umunsi umwe ngaha turuhuka isabato isaha zingahe? 12 tuba turi ngaha ngo duhamagara Imana. Iyindi misi yose guhera uno munsi kuwa Mungu amasengesho arahari mugani mu ijoro. Guhera isaha 12 z'umugoroba ngaha haba hari amasengesho gushika iyindi mugani ryari uje gukora ibikorwa hanyuma ucuza gukusenga Imana. Siko none usengere n'ibikorwa wagize gute wiriwemo. Umuntu wese adakora tuzogusengera ngo umugisha uzotibuka uvuye mu ijoro. Abantu mudakora muze kwihanura. Wumvise? Umuntu wese atagira icyo akora uwo nta kibanza afise mu ijoro. Genda utandaze n'ivyema uzobaho, uzotunga abana, Imana izoguhezagira, utandaze n'amavoka, Imana izokugirira neza. Muga twese hamwe tugire gute? Tugire ico dukora. Abana amisi Imana imuhezagire n'uruganda rwiwe akora amazi aryoshe Asiri jyane ya misi. Abantu mudandaza amazi namwe uzahora azana imodoka ngaharanguza, Imana imuhezagire.